Kia hoki ake ki te ao tōranga pū, ko te tikanga pōti whirirua, te pūnaha e whai mana ana ki tēnei whenua i tēnei wānei. Engari he tāpaitanga pātai, ka i te whakahaerehia, hei te wā o te kōwhiringa pōti, e pāna ki te tikanga pōti tika mō tātou o Aotearoa. Te kaumāwaru tau kua hipa i tā tātou wānanga whakamutunga i ngā hua o te whirirua. Engari hei tā te iwi Māori, kāre he tikanga pōti i tū atu. Here's what will happen after this year's referendum. Tau mai ki tēnei rā ko te pūnaha pōti ko te MMP, Mixed Member Proportion. Kia ūtonu ki te MMP. It gives a good balance in government. You know, all the minor parties can have their say. He ko tahi rau rua te kau nā tūru. Whitu te kau mō nā mema ārohe, he rima te kau ka whakakihia ki ngā mema rārangi. I raro i te MMP, ko whitu nā tūru Māori, e rua kai a reipa, e whā kai te pāti Māori, ko tahi kai Yamana. I nā te waimaria o etahi atu Māori ki te uru atu ki etahi atu o nā rōpū tōranga pū, mai nā rārangi pōti. MMP, to me, gives opportunity for other parties to become involved in a government. For us, especially in the Tai-Tukara area, it's quite important. The MMP staying in, so vote MMP. Tāpaitana FPP, First Past the Post, e rua noa nā hoiho kai roto i tēnei tāpaitanga, ko reipa me nahinara. Ko tahi noa te pōti mo te mema ārohe. Iwa te kaumā iwa noa nā tūru, ko te hoiho tuatahi ki te whakawhiti te rāina ka tūhei kāwana. Ko te hunga kāhore e pēke ana i te rā hoiho, kei raro e putu ana. Ka noho noi kore hoki ngā pōti. First Past the Post just seems so old. No, korau hihea, korau pakai. I te mea nei, he toko iti tātou te iwi Māori. Nō reira, me he mea ka ūtonu ki te MMP, ka mua Māori roto Parliament. I nā te mutinga mai o te kawe a te Māori i te rongopai mo te MMP. Tai atu ki te whakamahi i te reo Māori, te reo Pākehā, me te reo Rota-Rota, te reo āpiha tuatoru o te motu. I nā e kore he hurihanga mo te hunga horokuku ki te pūnaha pōti MMP. Tini Molyneux, te karere.